ni kwa thite kana ntukwithwa twisio kethia na mauvua la mendi na mathango maito ma umundi ni na uthocha na moko elito manithie nyenetwa Betty wa Mwania. Good morning. Good morning. We museo. Ni museo. Karibu sana. Wamukie nesa. Na mukie nesa. Nita Salisha Betty Wambua ni nawe kwatio kana wa mukanisa ni thiwa ndio kunengelelie mabwala maithanguni ya The Daily Nation. Na kwa ndivya ndio nengelia mauvala maithanguni ya The Standard. Na mauvala manengeto uito thanguni no ya The Standard ni mauvo makonete economy ya nthi ya Kenya. Na indi headline ya numbers don't lie. Kana utalo kana namba sikenga na ikonete na ukwati wa nthi ya Kenya uweta kwitha wambati kwa kilungu kinini lakini wasianisia na mwaka muvitu kana wasianisia na 2024 2025 bena unyivu bena wole kana growth ni ole kile ndu wasisia hata mwaka wa 2024 mubia wa agriculture waina 4.4% wambatie na 4.4% lakini wasisia 2025 ina 2.8% usute wole kuthea. Yes, ukitio the yani ukwati ukitito the ya wambatie na kutika President William Ruto ni wathanie ibindela ya campaign awete kana nukutethesia economy ya Kenya wesethia stabilize lakini wasisia maundo me different. Mawasuma mama nengeto wito nthini wa ithangu ya The Daily Nation yulu wa undo ma president ya tatu alame kwikala kivila murutia President Mwai Kibaki President Yudhimu ya Uhuru Kenyatta na President wa UD Dr. William Ruto undo ukwati huko ulinganitwe kana comparetwe bena kundukula nthini wa actually magome wote kana ukwati kabindane ka President Dr. William Ruto na President Yudhimu ya Uhuru Kenyatta uthete muno wisianiwe na ibinda imwe kana lakini vya imwe ya Mwai Kibaki indi President Dr. William Ruto ndawetete kana nukwithia haithukuma kwikithikana ukwati usu anthi ya Kenya nwabikiana kwamba tabe kundukuma kuona kwina mavenduku kwisianiwe na kumela walikile utongo-ini and mavasu me katika page 4 5 na 6 ondumwe na 7 ya ithangu ya The Daily Nation. Tulika mauvo ni angala mithangu ni ya The Standard ithanguni ya keli ni mauvo makonete kusioka kwa maobisa ma ita KDF alama atoiwe kuya 8 kwikithia kana ni matethesia kutumania maugo bala ni nguthu ya mweso cio gethise wa muthenyani wa iyo bala musio umwe uweta kana nukwenda aki ni kwithio ona itina wa kutagwa kana mwana woni watiwe ni thayo mayabikia kunengwa mwai wake kana mayabikia kuona mwai wake kana mayako hata wiki ithio nesabio kana mwana wondevo measa na manyie kisanga chuiti na president kuka kwa press kana kunena ndikima mavona kuweta wandani kana ndevo measa kana isuni yo ibila yambia kumanya kana mwana wo ndevo na kana notiwe ni thayo nthene wa kau ula wende ku 80 maitethesia kutumania mogo measa kana ndi serikali ni alite kumatungi at least kumanda bala we mama tunge mekithia kana at least ni mona ni mamuthio mucia kwanzia la ilite indi mawasuma me thanguni ya keli ya The Daily Nation obisa usumwe kwa isitwa Benedict Kabiru Kuria eweta kuthia ai 15 mamwe wa katatu mwakani huu amwaka muthelu na kwisobikio yu baina maubo mumeletwe na baina matambia mose to makunenga musio wake makwasebe ukwinikiliwende na kwika na ime na imekulia timulenge na atialite inoke wakeli Nikki matanesa kupikiana kunewa maubo kula mwana wao endie na ime ukulia serikali ili kilile kwa mtukileta onyeka na kumanenga mausungio yulu wa mwana wao ene maminu kile 18 months itina mathi ku 8 ni 18 months usimini no thela ithangu nisi akele akave na maubo makonete tension sila sithi to mwingi itina waka mwana kamwe kaukua miaka 14 kwitha kana waiwe kabindane kala kanetha cia keweto kwitha kesi lio kwitha kana waiwe ni athimanga mile kuya sosoma iye mwingi wala ndi muthenyani wa wakeli na muthenyani wa iyo ukwiwa mbio tambaika lelo ni wa kuma mwingi kuthigarisa ene nthi maitwa isia maandamano mailiana na kuwa
kwa ene yangi mwanza yuka mwana kani kukokeka kowa matwe kando nyanya na hiyo ene miasa kana serikali ni leta kwa seta mbe kukithikana ni abetanga hithi manga milondo methito maimanya maasya mono no mwaka mubitu manabi angi manabi besyo nomba wetho matena mawekalo ikuliela ingi mende kukulia ni ati iti vinda yambe nkusaniso kukusiwa kati wa aithi mangamile na kamba ala mele mbetani isu kana mwakani wa mwingi kandu ya Kitui na Tana River na yu ikuliela inine ni kana kuma yu kila mwaka ni bethi hawana na andu kana utalo fulani wa andu ala matia wani mathai kumanisi kana ngusanisi isu na yu mekulie wakindu kiki kathelende nundu kiosea wao itola wa elite maka mthelu thani ulilikana munini wa president Professor Kithure Kindiki ni watambuki isio nisu na hati ya ekithia ene nthikana ni meubikia na kwasa matambia mapiu kana makuminana na thino su wovungulwa mugwo wakati wa kamba su na aithi mangamile ndi kindu chuchoneka kisioke na yu thino la wibonikana yu andu ala mekumilo bimaendo kilalia ngaliko ya Garissa maita na mandu ala mekuma ngaliko ya Garissa mayenda kukamusini ilo bimaikila na bama numa kwa mito mwingine mundu si asia yeye alikuwa na pesa kidogo tu yenye alikuwa amelipa transport mundu kwithende yani bandu na inde na sio na maina kundu kwa koma ini meanza kana na route ingi matumite ile ya kusilana nyuki mumilu lakini masana it's too expensive nenda samono wala inde governor wa county ya Kitui Julius Nakoma lombe okukulia serikali inengane mobisa ama polisi makuyana then waisesesi ya polisi tandatu ilo na minya kwa kaungotonge wake watamo wakele serikali thikithia kana ni atu a mobisa ama polisi mianite then waisesesi kwikithia kana ni matuma ni moguo kwikithia kana ni nthindi ni meka kwikala na buya waise mautandire maingi ni manangiwe na maisi kwanza matukala Somali meba haitaendelea itabidi biashara zifungwe chini na iba mundu huwa innocent ona misi wandu mangine kita intermarriages kana matwani mokwa mo na yuke either you wa affect kana ethabe na biashara wa mundu kunikite na kyandu alo kwite no macho ni mako serikali woni elita kulikilela kwa metukile tonyeka Then wa page 4 ya ithangu ya The Daily Nation tuisiokia alama ubo manenge tu wito thini wa uzio wa ithangu ya The Daily Nation na umakoneti ukwati wa vanthi ya Kenya na nipena report ile unitu ya OU ikona nyankan ile mpetani ya Africa there South Africa kana Africa yetheo niyo ina at least ukwati ikava ya titu ni Nigeria na Kenya aindi tuma Kenya tukabiki Ethiopia Ethiopia iwera kwithe igio kuthe kuma balave Kenya ioneka yumakani wa kana youth year 2024-2025 ya President Dr. William Ruto pankabena mauvindu kwa manini ndini wa utongo wake au kwati wake kana kwati wa vanthi ya Kenya na manini wa yete kana nina kulika utongo ile isu ni I promise yake akabikia na kwa ile mondo machao maukwati aingi athana mauya kwa mwika makethe wa mema ingi lakini wasisia bena na survey kana ripoti civiki onenga na muthenya wa iyo ni KNBS iweta kana mauya mathiko makambuni maingi ma manufacturing ni ukwati wo utheyete vyo manufacturing weta kwitha itheyete kuma kwa 3% 2% 1% ni kilungu kinene mono yes so na makampuni aso manenga amoika kana ando ingi mawia indi weweta kwitha utheyete onetina wakwathana kana akaili economic growth job creation for the youth maundu ma biashara na indi one wasisia na ili vote ni wathuka na kila wawetete na tuilikana kana you 2027 ni ayokite aende kumi mawatho angi na no ende kumi mawatho no ni kala kitu video tu we mundu ni kana editors masoveti to video tukwata in the next 6 months in the next 6 months katika miezi 6 ijayo everything is 6 months wewe ni mambo kule 6 months isi yake ambie na siku ma 2022 toka 2023 toka 2024 2025 2026 na hivi vateli mwaka umwe wake ubukumi na nimekulia hiyo 6 months isi yake ndio imeanza bado tia inumini na kwa 6 months isi yake no kwizo wetengi ndi ando report ino iweta kana
ki uthukumi ona kutuika kana kwati wa nthi ya Kenya ungu wa President Dr. William Ruto no thete kwa kuisianiwa na wa President Uhuru Kenyatta na mututia President Mwai Kibaki wani ngabena wongeleku wa undu ithe unaweta wa kimauya ndini wa muvia kana sector ya public lakini private bado mauya maka companies ya kimbene bado na wasisia mwaka muvetu nipa makambuni maingi ni mavikia kwivetanga kutoa isauto kwa mayo baadhi ya Kenya na kwivetanga kabisa ni siaso ni mauya mayo yes na niwe kitu mkuona yu isuti si companies ya kimbene withe bado ina mbovikia nondo yuni si withe abe na public abe na private sectors ano ngina si balance nondo serikali kada mauya masivo maisaku yani ya kila mundu kwa wengi ithanguni ya katatu ya The Standard ni mawoma makonetie siana na si kabinane kala si matane kana motwana walikandolo siana sialeto tumewa kumana ulawe na vinano kethabe omwo kwendo thi sianza indi majaji measia kana akana niko kailete kwithukisa kana wasia wa kana kuamua kwa kana utio wa kana wewe asiata kase kendo thi na inya kailete kwithukiswa tia kosisia ithe no ina maso maingi kana inya no kana no ina mbesa mbingi so akana mbene kiasiata so judge siaja kana kailete kwithukiswa ondoke kwenda na mayumyo tuya kuyana na kana beti ni sebe asi yangi na nondekea niko da be simo kama kakorogasiano kethia they are corrupted kana kwa na ithia ke thikumya ukusi kana testimony ndini wa koti na maundu ma mthembosu ni amusia yuka aikana kana ukisa kuja no it's corrupted yuka betano twana kwide yini sawa siana ni sune omano sua sine omano ndo pa kuendekevya wa kuinenia nataka kuendekana mama dadigi lakini kuna mzazi mmoja utapata amecorrupt ule mtoto na Mungu nikaana na tikana kena kiliko cha kwa asia hii nikakuelewa kaiona mom said that is bad ama daddy alisema mom ndo mbaya na kila weki akana ba kisa kuma maybe ni binda ingi yu asito alitokuwa sa matambi alama kwikithia ati onana twethia twini ibavukanyo na partners maitu tuigithia kana nitwa protectisiana kana nitwa siasa na situ ikethie si part of those problems nenya ni maundu mesa kumila kula kwisiana twika corrupt siana kana twika tabisiana ndeto ngito ndeto itongo tumakana kauka mena musiyo mwe na kiasa kuyana kakisa kwithia kumbe mamndo alikuwa mbaya si dadi oithangu nisio akatatu ya The Standard mawuma koneti indi asembi kana athletes bandi ya Kenya maendeka kwitukithia brand yani brands okay sevia ni metha na merchandise sioni kana kwikithia ni matethesia nthi ya Kenya kukwata kana kwikithia ni matethesia ukwati wa nthi ya Kenya kuyana measeni kana merchandise isio maseveto seta Kiptum the late Kiptum ola wasembeta akavunja record balaindi record yake vunziwe ni sawe olobike bandi ya Kenya huyo kiwio ni cha kwamukea umonthi meweto kana ni mailito osevia merchandise kwikithia kana merchandise izo mata kana cia thawani ano ni cia tethesia kuyana kwa ukwati wa bandi ya Kenya tuikulikira mawala me page ya 12 ya ithangu ya The Daily Nation ni kana mundu kwitwa Musili Makwani kwa isitwa Mohamed Warsame mumini ina kukolotwa kana kuvitukithia nthini wa mwanya ula wivo nthini wa koti ula wayo lubyu twike Musili Makwani bo na indi na history yake hela makwasikana ni meaniwe mamino mukulio mamwekio kudikili wa ubukumi wake measekana Musili munene wa Makwani Mwandu Martha Koome yasekana nimeaniwe ni utongoi wake kana nundu mavo momie kwa ibinda imwe ai Musili wa Makwani kotini munene na oyu ethi tukati wa Court of Appeal kana Makwani ala matunga waiko na yu amina kukwolo to kwake yu kwetelele kuthi abetukithini mbunge
na yambia ya matuko 14 mamwe wa thanthatu pena ngela okusindana namo kana mekula we mukuli mwe abena mukuli mingi muno methia mu mitu yulu wa mwakato wa ala mendekithitu mwanya nusu kitwa kigen weta kwithia ithitu no nyanya wa bakuvi na President Dr. William Ruto na maishu kana timu yani ethia akathi kwithiwa maybe kwani koko mwithia katika akoni wa court wa ulu kana Supreme Court kana akaumia utuyo wa ugo na wa haki favor angaliko yomwe na asiwe unyanya wake na President Dr. William Ruto ndio likililo thukumi wake akathukuma na wiki iku ende je kuliati beti ukinipata bali sitanitetea itabidi nimekutetea ndoni sovya ndoni sovya kwa hiyo makulala methetu methiuka yolo ai kitu kigen ni rafiki ya President Dr. William Ruto ikwani kesa kumila ikavika ndini wa Supreme Court kana kotola wa ulubi kotola manene bio no omye utuyo wina haki kwa ndo alange kana ilite kongamana munana ene nyintia sei nyane woni wakwa ti woni wa mundungi wambithia bandu please tete wasame ingi no kulilwe kana ni webikie kwa ivinde mwewete kana no kenda kwite kibela cha ugavana yes akulwa kindu kiki kali kililo thukumi wako asia ni withitwa thiko ne ona mondo ma siasa na mondo aso maya likilila ya wako la withitwa aithukuma indi wasame hetha iso cia mwanya wa Mohamed Ibrahim kana Justice Mohamed Ibrahim lo atiwe ni thayo matuku 11 ma December mwaka movetu atiwe ni thayo tunakuwa kwa ivinda bala ni mwana usuku suswani wasame isito ya wasame ni ngani wakola ku President William Ruto imeteleta unene wa President William Ruto na hivi tukithwa mbunge ya kati muthenyani wa iyo Musalia Mudavadi omwana wetangula ni makomanie na atongo kana abonge makuma kuya Western meweta kana mende unenanya sabali yo ya baadhi 2027 hithi wathili ata ni makomanie na mane na maondo mana enende mai criticize meweta kana onde menda makitatiane ilikana kana indi bindani ya ODM yawa masia tawe monde ni madi bandu bamwe ailango nisia mwanza utanamba kwendea beti aingi na enenthi ovamwe na ateti na muno ngalikoni ya uleme asia kutakuja kuwa na kahadhi kwa before 2027 na hadhi kwa kizi yitu yizikana andu ala menga likono ya serikali moma kethi ya mekila ngaliko ya ule nundu kaingi chui choki kosaku iko dhaku ikikam kana na andu ano menga likoni ya serikali ya ule na kwethi ya meli kangaliko ya serikali ulikanekana oyu kwende na kwethi wanangusa nisusia ile pena ile mbetela you all eyes on Mount Kenya nundu yu President Dr. William Ruto ewera kwethi atena numbers mbiani kana utalo muyani wa namba kumele mbetanisia Mount Kenya ona kau anu mwasa kana ulawi munini wake wa oyu President Professor Kithure Kindiki meweza kana ndatona kupuli enough numbers President Dr. William Ruto ninaamini na kwa siati yeye ako certified na munini wake na ni wanite kana he has the capacity kuboko maondo kwenda inde yu andu mayasi ile mbetesi ya Mount Kenya yemwe na kura utalo munini wa kura na ni kala president abikie na kupita nongine iso kwithi ati bena namba ilo kwenda kumele mbetani su na ibe na maniko wa Mount Kenya West na East na President Dr. William Ruto anandambuka ila siaki withitwa itwa ise mbingi ethi aienda ngalikwa nengi ya Professor Kithure Kindiki su ni Meru Tharaka Nithi some parts of Kirinyaga aende etie isi uningi sia Nyeri Kiambu Murang'a na sisi gota kwithia sikuite kana sina wito ngalikwa nengi ya Rigathi Gachagua ni momo bo alama ningeto wito ithango neno ya Mwanza weta kana ni muthenya no yo president no tambukie ku Mount Kenya na matavya kana ni mome na shela nene serikali ai matavya kabinane kuambie kuya ndo ma media ambayo kwa kamera nene cia mwasi hamia ni modili kana pa Mount Kenya bena cabinet yakwa ina 22 cabinet secretaries kati wa 22 wasu mwanza momete ba Mount Kenya na bena principal secretaries kana andikia nene 16 ba Mount Kenya kyuni kilungu cha 40% cha serikali yako ulo kumukenga kana na mubetie serikali neno aimemweke kisi Gachagua kumutaga kana na mubetie serikali nini mwe na kilungu kila kinene thini wa serikali yakwa
acha tutaona katuni ka umundi na mavongo na wina mavo angi methangu ni ekumi ni kukonania kukwatwa kwa Senator Oroba itino akwitha abetangitwe mwanyane wake na court wa rule kana kubetangwa kwake kwa ubathukano na miya abetangitwe kwitha kati wa UDA matuku 14 koti wa yulu ni decline kususpendiwa kwake kuma mwanyane wake wa UDA pala mwanyane wayo aendete mbungeni amatavye koti ni waleile mwembetanga mwanyane wakwa ni mwalete ku reinstate mwalete ondongi ya mwanyane wakwa abalaini maofisa ma polisi aka moneke mamukilania yulo na mambo mubingi ya selini la ya parliament ni mbaya ni mamukililia mono na ina ni mundu muka kiti kiko jambe nolika na Senator Sifuna mama yukilia ula governor waba itino akwitha mamo samoni ite mono kubika mbunge ne kukule makule uyulo utumiwa ilobia si account yake ai mobika na abika po ona kia kwatwa arasi wa muthemba na ndukolo kana oyume wetwa magavana meweta ke kwithwa mende 10 baki kwa maseneta ni kana meka kuli mokuli kana mwabika sikalusu sia sitwa anthini kana sikalosia mbunge ya Senate yulu kukule mokuli kwa magavana withi ayu ndamomiti mbesa ni kana mwabika yu mekafiji yu kikao nafikanga ni moto wenda avuka vile kiawanda na kikao jiwa saketha ke moto katunika the standard liko kawetete imuthonyani wa itina wa majaji kana majaji ama thongololawa in real sense wona momite yutia katunika kambe kona nite momite yutia methome matune na kakele kona nite ondu mapini undu majaji mapini yete bungu undu betha babyobete katuli kaitoka munyani wo monthi ke page 21 na kona nitie umundu ukwete eti gita na ake kwa the world akwete the world mtweni sasa katuni kino wisi wa page 21 Yebango ya the Daily Nation don't you ikana katuni ko osa ithangu ya the Daily Nation odi page 21 wezi katuni ku no mana kila kiende asante utamini ukunikiliwa mathangu nitawasalisha beti wangu tuko manenge uni kilunguni kingetaki nao niti lebade na kwa nito wabeti wa mwania masangi ngwetho wandisi wa kithia na mweni witu wa umunthe tunene maundu makonetie kisomo tindanesa